terjadi yang namanya gerhana bulan sebagaimana yang kita lalui pada saat ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah, itulah fenomena alam yang kadang terjadi dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala makhluknya. Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran." Dialah Allah yang menciptakan dan menjadikan matahari ini sebagai sumber cahaya dan bulan yang bersinar. Ketika terjadi gerhana bulan jamaah sekalian, maka tentunya kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang disabdakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yakhsifani al-maut ahadin wa la li hayatih fa idza ra'aytum dhalik fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Yang artinya sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikanlah salat dan bersedekahlah. Pada saat gerhana bulan ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan motivasi kita untuk belajar memahami alam semesta ini. Semoga Allah memudahkan segala usaha kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan segala keindahan ciptaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi 'ala ihsanihi wa syukru lahu 'ala tawfiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم